jana tukaanza kulipia watoto wetu, na mwaka huu tumeanza mpango mzuri. Tumepatia watoto 100 scholarship, watoto 20 kila ward, scholarship ya miaka 4. Hiyo imetoka kwa Shaki Foundation, kwa hiyo ni karibu milioni 5 kwa miaka yote 4. Kwa hiyo tushalipa tamu ya kwanza, tumelipa, taendelea hivyo hivyo mpaka wale tumewashika tuende nao kwa miaka 4. Kama tutapata nafasi nyingine ya kuongeza wengine, tutafanya hivi. Lingine ambalo tumefanya, na nashukuru Mungu kuanzia jana tumeanza kupata pesa. Kuna watoto 15 kila sublocation tuliochukua ambao kuna fee balances kubwa. Na matatizo yote haya watoto tuliochukua nafikiri kama karibu milioni 8 na laki 7. Tukapeleka maombi kwa marafiki zetu ili wasaidie kuoffset hilo deni. Sina watoto wote, maana tungeweza kuanza kwanza. Maana hatari ambayo tunaona kwamba ndio tunapatia watoto bursaries, tunajaribu kuwasaidia kidogo, lakini watakapomaliza form 4 unakuta anamaliza na balance kubwa. Sasa wakati amepata maybe ni kazi, amepata nafasi ya college, anashindwa kwenda kwa sababu yuko na deni. Kwa hivyo tunataka kujaribu kama tunaweza kupunguza hizo deni, kutumia marafiki. Mungu akashiria neema tuzimalize. Kwa hivyo ile jambo lingine naomba wazazi waendelee kuomba. Sasa jana tumeanza kupata pesa. Nafikiri kidogo zimeanza jana. Komboleo nafikiri mwalimu wa Komboleo nafikiri utapata kitu kidogo. Uliona kama cheki unafikia? Kama zitakufikia zitakufikia. Kuna mfanyakazi mmoja anatupatia pesa kidogo, tunasema tumeanza kuja. Na tumeanza kuwakumbusha, tunawakumbusha na mimi vijana tutaanza kupata pesa nyingi kwa shule zetu walimu. Ili tutakupunguza zile balance. Sisi wanafunzi wengine wapya hapana. Za kupunguza balances. Tunakuja tuketi na nini, tuingie ndani tutapunguza mpaka tuone kama mwisho Mungu atatujalia kwa mwaka tutamaliza tutashukuru. Kwa hiyo program iko. Na hiyo yote tunalenga ili mtoto akimaliza basi ataweza kupata nini? Certificate yake, akaendelea kujipanga. Na nataka kumshukuru hata rais wetu. Tulipomtembelea alitupatia nafasi 2 za kazi za walimu. Na tumepachukua walimu wengine hapa wawili. Hao wamejua direct. Lingine ni hili na